Ashefo mo so say ko bi be ka bibi foforo but papa ye onyame nipa ye papa na ho tedin bi eda ehye potomanto mu na mi ye pie dodo na so nim sa din no aye sofo Abruku Abruka Abruku an sofo die na se ne sofo di Nyankopon ahye ase no maybe sase anya ye biada obi o se o na me bon ho mpaya na Nyankopon ese me nware no wo de na ye den na wo hia Mavis that's say nyame na ma mi hia no nyame na ma wo hia na kwanye nyame fa ma mi hia no nyese me kombo ne ho mpaye na emom kwanye Onyankopon ma Rebecca hia Isaac no eno abi no ma mi hia o Mavis wow so mami Mama. So for mommy. Mama. Papa can be na edi na ho so dey to aso ansana yakọ. Mpasho se de na o kan no. Em say ade bia mo nipa ya brabo na aye bonnet say movie. Yeah. Na movie no Nyankopon na ye director. Nti nipa bia baba asase su bia na nyame director wa kwan dada. Yo. Jise wan kasa wan nanti nyame akwan so. Bas wo fa nyame akwan so dia. Said there was a wabraba kobia sa na nyame a program no they said na papa ka no eye rade na mai sha even though obi a nkobo ne yon kompae na that time na me go school Trans African College enti na that time Ford na ye ejuma enti ne asend me fees afa Ford was say ko na me kwa kwachi na medical share no so beje na ade e wo Ford station but me who in there yankasa e wo seko yanka so hu na me hu no me ba ahwefo wo se ho nsem kakra be wo o ma me ko de yanko fifi wo kakra hu papa wo station wankasa ono so no wankasa e din na ekoso wo tirim honest na bia nkoso obi bia nkoso wo tirim but meji madie ni wie no no ji ni de gya me meji madie ni wie na me ba na me ni obi ne nam ti me ba mbe to se oni nipa ni gya ho di nkom okay henti ene ma me hu ne for the first time so okay nipa ya me share no first station no nipa me ne nam edi nkom iti ho de ya nkasa ya anya bibia ya ma tim so papa hu efe na bibia etisa nka ma sha na hwani mpo ma sha na crash enkoma no ni nipa na ne nam di no ote mu nse pacho de bi wanti mu na che so ni nipa no yes so ni nipa ne da pacho wow pacho na ene na da ben pa se ne ye di nkomo ne ba na se ye kon kakra ne di wuram da ben pa ne da no a papa she da ebi na no ka se akosua me bi se me pewo papa da ben but you say enu achi no ye ko shia o san ko shia bi ba chan e wa sorry yes e ko shia wa sorry me ko sorry bi ko ye program na ono nso wa sorry ho woto nyum so after church e ho na ye exchanging numbers yes and the me ya sorry nyina wi ye later kra na me friend no e na me ni shia ba chan how see me do me do don some ye me do don some ye me de to o ya so ni na wo je ne number no won so so na na ekoso otim na be friend na woni so ababa wo ya na me be friend nyam paye na ne ye bebo kese me hu na mu sa ababa wa we se de ne wo friend no obeya me yire yes straight forward nya fi na ye ko bo hu paye na da bi to friend na kase ana me friend na so me be so me yeshia na ono nso anan ene yeshia ti that time na Malam Junction na nsuo ni nyanse ho no filling station ni ho na ayi bi ono mfra berima service ba no ma yes ayi kakra bi ho at that time na nkrofo tena ho gym from ma ne niam so that was baby yeshia kono ono nko school JE and what Timakati na ho ne ye area me nso mete SCC inside ho so that route na ye kwan so ti ho na ye hia enti kwa ne ho na je mo ge ngam ye mbacha out of how simple it sounds
na opay me be no ankyerɛkyerɛ no ho bi ankyerɛw ene ma no dodo na aba ena obema be se ne pa ene odandan ne ho ene wɔkyerɛkyerɛ no anyɛ so obefa me shipu ene fa ne kosi sadie no da bia me tu ho fo sɛ wo hye obi na hu no na wo ne click na pɛ no a enye fe na akɔdandan ho na dan ho ba akokɔ left na bedan be ba right no na bia na obi agye na firi nsam enti no odandan no kakra na wanana o se wonim sɛ de ma de omutie ye kakra wo kakra de baby si kyerɛkyerɛ no kakra ba kyerɛkyerɛ no kakra nanso na nye bebree enti amama mbrɛ bebree that's nice papa come go edi na apɛ papa ho pa meka say the one obrɛ ne wase na obuni panso onfa ne say ebi a me yesofo me yesenti no me de saa ne ma no ebewura ma warem obuni pa meka say obume obuam ya na sofo die ne danchan a ohunu se ne yere mpacho good ohunu se ne yere na se de be ma ebeyi ne yem so ne obat was supporting anyway bia no obuame because menene net na ye na me de call mental house. Wow. Menene ne wo ho na me de free mental house. Wow. Menene ne wo ho na me de me first album buy aseda obata. Ni nyina nso no na e produce ye me ni producer bia anya jumada. Ni nyina ipo that time ne enware. Sa nyu no po aseda no ma me tune kakra capella. Ye ku me so menwu. Oh. Every I say ya sorry. Zera dia ma ye hu amasemwa. Asido Zera dia ma ye hu amasemwa. Asida yu kwana betso. It's that time ni na ono ana supporting me even when we're not married. So say ye be worry. It mean say apart from say oye be ma odi ne ho oye ni nyame djuma no osansu obi a obu unse emema bebre a oni oba te kompese obebo oba ma na bedum pempenso a ono ne ewo otimu sa adoma chede bi wo bi o se me support opese oboa wo na pie ba but opese onye but we dey every day opese oboa me opese kwan bia obema me dream I come to reality bia no oboa me ya and he hates to see me say my head sad and I'm my D. You do everything to make sure that I'm okay. Those are the things that me pen on. Apart from the fact that we show you, yeah.